Agahinda gakomeye cyane mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Shatari w'imyaka 18 y'amavuko yaje gufatwa ku ngufu n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, dore ko ubu Shatari yasambanyijwe ku iki gicamunsi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri. Yasambanyijwe n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko. Uyu mugabo bamwita Jean d'Amour, dore yuko ishami ry'ubugenzacyaha ryataye muri yombi Jean d'Amour akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure witwa Shatari w'imyaka 18 y'amavuko. Shatari avuga uko byagenze. Uyu mugabo yaje kumuhamagara, aza amusanga, agenda amuganiriza, gusa amugeza iwiwe amubwira yuko agiye gufata akantu mu rugo, ndetse uyu mukobwa ntabwo yaraziranye n'uno mugabo, dore ko uyu mugabo yagiye gufata akantu mu rugo agatinda, nibwo yazanaga afata. Mu kuzana fata yihereza uyu mukobwa, ayinyoye ahita asinzira. Mu gusinzira rero nibwo uyu mugabo yaje guterura uyu mukobwa amwinjiza muri shambure. Mu kumujyana muri shambure bamwinjijemo ni mu marogi nyine yamujyanye mu marogi yarara aho hafi, nibwo yamujyanye amuteruye mu ntoki, agenda yaka icyumba cya shambure. Hari abaturage bamubonye ateruye uwo mukobwa amwinjiza mu iyo rogi, rero batekereza ko uyu mukobwa yaba amwishe akaba agiye kumuhisha mu ino rogi. Mw'iyi rogi bari babiziranyeho, aho yari amujyanye hano mu ishambure, nibwo rero bamwinjije hano mu ishambure, ndetse baramureka arinjira ahita amujyana mu cyumba. Abaturage babonye uyu mugabo yinjirana uyu mukobwa amuteruye mu ntoki, nibo bahise bahamagaza inzego z'ubuyobozi, inzego z'umutekano. Ishami ry'ubugenzacyaha niryo ryahageze mbere, ndetse aya marogi yahise ahagarikwa by'agateganyo kubera ko ari gushinzwa, cyangwa aya marogi bari kuyakekaho icyaha cyo kuba bakora ibikorwa bihabanye n'amategeko. Nimba basigaye bahereza abana batujuje imyaka y'ubukure fenerega, bamara kuyinywa bagasinzira, ubundi barangiza bakaza kubafata ku ngufu, ubwo kano kabari karimo karakurikiranwaho gafunzwe by'agateganyo. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwavuze yuko uyu mwana yasambanyijwe atabyumva, gusa aza kubyuka abona ishami ry'ubugenzacyaha rihari, ntabwo nawe yarazi ibyamubayeho, dore ko bahise bamujyana kwa muganga atarakangwa, kuko wari urimo umusambanya yari yamuhaye ibinini bya fenerega bituma asinzira. Umwana ntiyamenye ibyo ari byo, uretse abaturage batabariye ku gihe bahamagara inzego z'umutekano, ndetse n'abaturage nabo barahurura. Abaturage bavuga yuko aya marogi ari mashyashya mwino karitsiye, ndetse bavuga yuko iyi rogi yashinzwe hano mu kwezi kwa mbere ku itariki 5 nibwo iyi rogi yaje gushingwa hano mw'uyu mwaka wa 2025, dore ko abakorera mwino rogi ngo bari baturutse mu mujyi wa Kigali ariho bakoreraga, baza kwimukira hano mwano mashambure. Aya mashambure ni manini cyane, ndetse n'abakiriya benshi bakunze kugira, ariko bakunze kugira abakiriya b'abana bakiri batonya, abagabo nyine bazana abana bakiri batonya bakaza bakabasambanyirizamo, ubundi barangiza bakigendera. Abaturage rero basaba yuko aya marogi bahita banayaca burundu, ntazongere kugaruka hano mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo, kubera ko ibyo bakorera mwano marogi, cyangwa bitewe n'uko ano marogi akora binyuranyije n'amategeko, rwose aya marogi bakwiye kwita bayafunga burundu. Ubugenzacyaha bwavuze yuko aya marogi agiye guhagarikwa by'agateganyo, ndetse n'abayakoreramo bagafungwa, bakabazwa impamvu ya marogi yabo yinjiramo abana batujuje imyaka y'ubukure. Bamwe mu baturage basaba yuko uyu mugabo yajyanwa agakatirwa urumukwiriye. Icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 35, gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Uyu mwana yasambanyije nibimugiraho ingaruka ashobora, cyangwa igifungo gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Uyu mwana nibiza kumuviramo ingaruka zikomeye cyane. Ntabwo turamenya ibisubizo byo kwa muganga. Uyu mugabo wasambanyije umwana w'imyaka 18, uyu mwana witwa Shatari afite umuryango w'abana 3 ndetse n'umugore. Afite umwana w'imyaka 15, akagira n'undi mwana w'umukobwa ngo w'imyaka 18, akagira n'undi mwana w'umuhungu tutahise tumenya imyaka yiwe ako kanya. Ni mu gihe rero umuryango we wumvise ko papa wiwe bamutaye muri yombi, abana bumvise yuko se bamutaye muri yombi, yasambanyije umwana muto
mutonya. Aba bana bararira bifata ku munwa, dore yuko umugore wiwe yavuze yuko uyu mugabo n'ubundi ntabwo yarashobotse, n'ubundi yarasanzwe ngo ajya mu buraya, ntabwo uyu mugore bimutunge koko uyu mugabo nanone bigize kumufunga akurikiranwe icyaha nanone cyo gusambanya umwana. Iki cyaha kiza kutamuhama, birangira rero bamurekuye. Rero uyu mugabo ntabwo uyu mugore bimutunge ko uyu mugabo baba bongeye kumusubiza kumufunga kubera ko yarananiranye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Njye mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkoro rutabakora rugakonkoma.